Počelo je 1932. godine sa 15 minuta Šekspira na vinilu, a nakon ere kaseta i diskova, audio knjige su stigle i u pametne telefone. Stotine sati literature, spakovanih u zvučne knjige, mogu se danas slušati preko raznih aplikacija. Iako je kod nas ovaj trend tek u začetku, već ima svoju publiku. Starije dete nije želelo da čita knjige, nisu imali ni podršku nastavnika u školi, kao i svi klinci, sve generacije danas, pa smo suprug ja razmišljali da im donesemo knjigu na tacni. Deca danas su dosta lenja i mislili smo ako budu imali knjigu snimljenu na telefonu, tipa lektire, da će imati želju da poslušaju, da se upoznaju sa književnim delom. Na taj način smo želeli da olakšamo i učiteljima i učiteljicama u školi, ali i deci da prevaziđu problem online nastave. Obogaćenje rečnika, slušanje pravilnog izgovora, bolje razumevanje teksta, samo su neke od mogućih prednosti audio knjiga za decu, ali i za odrasle. Od velikog značaja su i za sve one koji nisu u mogućnosti da čitaju štampana izdanja.